moje iskustvo sa Atoderm Intenziv balzamom i uopšte tom linijom Bioderme potiče od, da kažem, početka moje dermatološke karijere i na osnovu utisaka samih pacijenata, a i ličnih, s obzirom da navedene proizvode koriste i moje deca, mogu da kažem da je iskustvo samo pozitivno. Atoderm Intenziv balzam na adekvatan način restituiše epidermalnu barijeru, smanjuje taj prekomerni gubitak vode i nadoknađuje lipida. Sam preparat se lako nanosi, nije lepljiv i ono što sami pacijenti navode, to je jedna od stvari zbog kojih ga rado i koriste. Da li može da se primenjuje više puta u toku dana? Naravno, i ono što je bitno kod samog ovog preparata da je potpuno bezbedan i može da se koristi od prvog dana života. Primjera za efikasnost Atoderm Intenziv balzama ima više, ali trenutno mi pada na pamet jedan slučaj gde pacijent nakon upotrebe različitih emolijentnih preparata nije bio u mogućnosti da kontroliše svoj ekcem i bio je ovisan i zavistan od upotrebe lokalnih kortikosteroida. Uvođenjem Atoderm Intenziv balzama on je bio u mogućnosti da kontroliše svoj ekcem i zaboravio u potpunosti na upotrebu kortikosteroida. Ako bi morao da iskoristim jednu reč, to bi bila neophodan. Jer on zaista čini deo svakodnevne nege kako dece i odraslih sa atopijskim dermatitisom, tako i onih sa suvom kožom. Da ostane inovativna, kao što je i do sada, sa paletom proizvoda koji su usmereni na sve probleme kako dece, tako i odraslih koji boluju od ekcema.